Sebab itu ketika Nabi selepas solat di Masjid Aqsa, diberikan hidangan 2 cawan, susu dan arak. Lalu Nabi minum susu, Nabi tak ambil arak. Kalau Nabi minum arak sekalipun belum berdosa, sebab arak waktu itu masih halal. Sebab arak diharamkan di Madinah. Maka Jibril kata pada Nabi, anta alal fitrah ya Rasulullah, kamu di atas fitrah ya Rasulullah. Nasib baik. Lau ikhtartal qamra laghawiyat ummatuka, kalau kamu ambil minuman keras, umat kamu akan jadi lagha. Nasib baik kamu ambil minuman yang namanya susu. Sebab apa Nabi pilih susu? Sebab hati Nabi ada iman. Iman ni kadang-kadang benda minum arak tak bernafak banyak mana pun kalau diminum sekalipun, tapi iman tu ada, Nabi ambil yang betul-betul manfaat dalam hidup. Iman, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Malu dan iman beriringan. Tengok kan? Malu dan iman berdua-duaan berjalan. Apabila kau cabut salah satu daripadanya, yang satu lagi pasti akan pergi jua.